و نمایشکردنا شانویا مەموزین لە وەرمیە بەردەوامە خەڵکێکە زێدا دەچەژ بۆ دیتناوێ شانویا کوردی. ئەفشۆنەی کۆژێت چیرۆکە هەڵبەزبانی ناوداری کورد ئەحمەدی خانی هاتیە وەرگرتن و بە درێژیەهەیە وێ هەفتیەژی وێ وەرە نیشاندان. دەرهێنەرێ شانویا ڕەسوول بانگینە ji tora medya Rûdawê raxivî û behsa naveroka şanûyê kir û got armanca wan ji nişankirina vê şanûyê ev e ku ew nifşê nû digel nasnameya wan ya rasteqîn bidin naskirin û armanca wan ev e ku reseniya Kurdî ji bo nifşê nû nîşan bidin û ew jê xwedî derkevin. هر ملت که خو ناس نکرد نناسید مجبور به تکرار خوه یعنی ملت که در جاهلیه دیده دلیل به اوه که تاریخ و هویت خو ناس نکرد مرو بو که پیش بکوید دوید گذشته خو بردد اوه تشتکی طبیعیه اما گذشته وقتی مرو دشید بردد که ناس بکردن یعنی گذشته بو مرو رون بیته و آگاهی سر گذشته خو هبید اجدادی خوب بناسید دایی بابی خوب بناسید شناسنامه خوب بناسید شعر خوب ولاتی خوب و هویت فرهنگی و فکری ها خوب بناسید وقتی ام ناسگرین اتفاق کرد پاش ریچون هیا پاش دشید مسیر به اصطلاح رو به پیش برد هبید هدف ها مجی شخص من و گروه ها تخت رش شانو کردی دا ها او قضیه یا که بشین خوب بناسن تاریخ ها خوب بناسن هویت ها خوب بناسن و او ناسینه او معرفته باعث بید که هم نسبت به آینده خودی طرح و برنامه‌ای که جامع‌تر و باشتر هست.